Menta kasi ka arpa utarek unai lor arjar pesan nakaliang ka kasi jantia Deficit School Teacher Association mau kerwat zon kala yo apan pelong ya ka general meeting hadorbar hall mau kerwan na ka benta paneteri tai sani bha ha ka bedai bat ki kam no hi school deficit kom juru agane kasi kila yo ru pan pentamai nong ket kam na ka benta usnam arjar pesan arjar penyo ha ka ba da yo nong yalam ni president da ubabu Nicholas Tempun secretary da ubabu R Marbanyang haringkat kiar pesangut ki dekat ki baha khamat jongka KJDSTA mau kerwan ubabu WL Snaitang ubadeu advisor minta habakran hakilat pathai kubor hadien balakut ke jingelang ula ai ke jingkublei ya baro kinoi kai deficit school ki bakan thop ya ka mau kerwat blok bat jong karanikor ban pentip ru ba minta ka sngi kila tai sani bha ba baro ki school ki baha papo jong ka deficit school kenya trailang bat ke education department kumjo na ka benta ka Meghalaya education grant bat kila yo ru ban pen scam ye kinongket kam bathamai na ka benta ka samai trekam jong usnam arjar pesan arjar penyo da uba Renal Pasayama General Secretary jong central body jong ka kasi jantia Deficit School Teacher Association agni kapor nakaliang ke jonga kumuway na kinongket kam jong ka kasi jantia Deficit School Teachers Association along president hadugan ka sengi ko mata ni ai khulei phi baro ki ba page lang bakani ka channel bania thu ye phi ba mata ka sengi ngidon ka jinga kendo lang jong kino hikai school deficit ki JDSTA mau keluar sun ka bakan thop ye ki school jong ki art liki block ke blok mau keluar bat ka blok ranikor tinggal yo ya kejia kendulang mentah kesengi hakbalawan ro ban pensingai nyangi dakinong kit kam jongka central body dia kini kepor nilayo ia keman pendap ia kibentang ke bakongsan kebenukong kalong bang nilayo ia kejing pensai hakejing ade bat ke centralized provident fund bat ngila syem ro dakarai nangne syakmat babaro ki school bahapa po kakasi jantia Deficit School Teachers Association mau beratson kinyo ia kebandia trailang bat ka department kata ka education department bat kata kalong bakin phano ia ke pisa ka jongki syaka bank ke bahala inkra ke ba ka department kala batha ingi bangilai kumta kabar ngelayo banyak keren ro kebayat day bat ka Meghalaya education grant bat hagini kapor ngelayo urban sim ya karai dah kebangi kersan ya ka rai jong ka central body bat kata kalong baka KJDSTA kam kersan lani kam kentat ya ka MEG Meghalaya education grant hendrai karai ka baskem ka bangila phar usya ka sarkar bat kata kalong baka sarkar lembaga education department kan penek ya ka deficit system bat kebalai nilayo ro ya ka ban form ya ka executive committee ke batmai ke ban trikam na ke benta ka samoi trikam arja rapusan hadu arja arbunyo ha ke bangila jet lan delapan scam menta ka sui daw general secretary jong ka central body kinong kit kam ki bakongsan jong kan neka samoi trikam ke banwan la jedisa Nicholas Tempun kom president bat kom joro yesar R Marbanyang kom general secretary te nakliang ga jonga domba kan neka kerwa na pha shapi kinong hikai school deficit bahapa po jong ka Southwest Council District bapin ai ka ketika mon ka ketika diang ga jongki benda trelang nang ne syakmat nak mutaban penurlong ki babon ki jingdawa jongka association tang kumta khulai sibol